On je doktor Rado Pezdir, predaje ekonomiju matematike i matematiku ekonomije na nekoliko slovenskih fakulteta, a nakon što je Ljubljana otvorila arhiv iz bivših socijalističkih vremena, dao se u proučavanje starih veza, tragajući za prvim milijunima koje su stekli slovenski tajkuni. Nimalo omiljen među slovenskom tranzicijskom poslovnom elitom, osigurao si je večerašnjim nastupom nema nikakve dvojbe i sličan tretman u Hrvatskoj. Što je pronašao u dokumentima bivše službe državne sigurnosti? Imaju li neki naši uglednici dulju poslovnu karijeru od one u koju se sami zaklinju? Je li sve doista počelo 1991. Je li ikad završilo ono što se zbivalo prije? Pogledajmo. Vi ste zapravo jedan borac za ekonomsku lustraciju, ako sam dobro shvatio. Da, ja mislim da je to jedina lustracija. Ako se im uzme novac, oni nemaju instrumenta da utječu na politiku i kraj je priče. Ako bi morali među 10 novovjekih bogataša u Hrvatskoj ili u Sloveniji reći koliko ih ima utjecajne očeve ili priključak na novac iz socijalizma, koji bi to broj bio? Ja mogu to da tvrdim za Sloveniju i ja mislim da je to preko 90%. Nijedna priča nije hollywoodska priča o uspjehu, nijedna priča nije slučajna. Opus Moderandi kod svih tih bio isti. Znači, napravite neku mješovitu firmu u inozemstvu i koja vuče onda lok do offshore i tamo nestaje novac. A ta novac se kasnije vraća u jugoslovensku ekonomiju i naravno posle tranzicije 90-ih još više se vraća i u tome ima dosta dokumenata i može da se identificira ta mreža. INA je najveće poduzeće u Hrvatskoj, u to vrijeme vrlo zanimljiva na čitavom tom federalnoj razini. Što ste otkrili oko INA i načina financiranja i izvlačenja novaca? To je bio jedan ekstremni monstrum čak i za službu državne bezbednosti, jer ta firma imala ogromno nekih inostranih firma i imala je ogranke u offshore centrima i gdje je nestajalo ogromno novca. Recimo samo za 1982. godinu pronašao sam samo jedan dio poslova gdje je Hrvatska bila oštećena sa strane INA-e i to je bilo otprilike 55 milijuna američkih dolara, što bi u današnjoj vrijednosti iznosilo verovatno 150 milijuna dolara. Ako služba državne bezbednosti nalazi toliki iznos, koliki bi bio stvarni? Dosta se još radilo baš poslova za službu, u tome ima dokumente kako se rade poslovi za službu. Ja bih rekao da možda govorimo u svoti 500 milijuna dolara za to vreme vezane na INA-u, što su ekstremni novci. Godišnje? Godišnje, da. Tko su bili nominalni vlasnici? Ja mislim da je bio Santrić glavni operativac u toj priči. Tu je i Vanja Špiljak. Njegovo ime ispada iz svih mogućih dokumenata. Kakvi su bili odnosi INA-e i Privredne banke Zagreb, koja je tada bila najveća hrvatska banka u korporativnom sektoru? Privredna banka Zagreb je stupala u te kreditne i fiktivne poslove sa INA-om i to su radili toliko glupo da su recimo 1981. i 1982. bili čak nelikvidni od toga. Znači umalo da ta banka ne propadne. Recimo 1987. godine jedna je firma iz Luksemburga dala početni kapital uz inicijativu Hrvatske partije da se u Miljama, to je selo do Trsta, ustanovi firma koja se zvala Rotem Trst. Zašto je ta firma interesantna? Pa jer su je ustanovili otac i sin Tedeschi
i Emil Tedeschi je danas jedan od najjačih čovjeka u regionu. Znači, što je interesantno je to da ako pogledate njegov životopis na njegovoj web strani Atlantic grupe, tamo nema te priče da je on zapravo dobio svoj prvi poslovni novac sa strane offshore preduzeća na ideju partije. Kakve su bile obaveze te tvrtke u odnosu na službu državne bezbednosti? Jugoslovanske firme kupuju proizvode, a oni proizvode ne daju. Znači, novac je tamo stalno se nalagao u Rotemu, a robe nije bilo. Drugim riječima, iz hrvatske tvrtke su plaćale za robu koju... Da, recimo, ovo je baš primjer firme Slijeme Zagreb. Znači, oni su platili za neke gljive koje bi Rotem i Tedeschi trebali da dostave iz Italije u Hrvatsku, a robe nije bilo. Znači, onda je krenuo veliki problem da se ne surađuje više sa tom firmom, a ta firma mirno radi još dalje. Znači, jugoslavenska administracija nije zabranila ili stavila na crnu listu kako se tada radilo. Vi dakle tvrdite da je prvi novac koji je stekla obitelj Tedeschi u socijalizmu stečen na izrazito privilegiran način. Tvrdim da je prvo preduzeće za kojeg sad znamo da su Tedeschi ustanovili, bio sponzorisan sa strane offshore preduzeća kojim je upravljala Hrvatska partija. Je li ovaj vaš nasrtaj na Tedeschoga uvjetovan činjenicom da je kupio neka slovenska poduzeća, odnosno može li dokumentacija biti novijeg datuma? Tedeschi je super biznismen, on stvarno nije toliko glup kao ostali koji su sve uništili za 10 godina, ali ja mislim da i on mora da prizna da se njegov CV, životopis, ne počinje 90. godine, nego prije toga. Savez komunista Hrvatske, Riječki ogranak, kako on funkcionirao nekad? Ja mislim da je bio to najgadniji deo Hrvatske komunističke partije. Mi imamo tu priču recimo oko fudbal kluba, nogometni klub Rijeka gdje se prao novac. Imate tu i riječki SDP, vam je jedan capo di banda bio koji se zove Josip Španjol. Njega su svi ostali znali u Sloveniji i Italiji kao Giuseppe Spanjoli. To je čovjek koji je jako bio upleten i u aferu Agrokomerc. Znači, ta Rijeka je stvarno strašna. U 70. godinama tamo je radio najveći europski švercer cigaretama, Ettore Ciccarello, koji je bio jedan od capo od mafije. To su radili poduzeća poput Transjug, Velebit, ima tu i Brodokomerc. To su bili glavni logističari za državni šverc u dogovoru sa talijanskom mafijom. Švercali su primarno cigarete, onda su švercovali još zlato, jako mnogo heroina, već 46. godine dođe do uvoza 46 tona sjemenki za marihuanu koje se onda sade u Jugoslaviji pa prodaju. Mi na neki način možemo biti ponosni što je Savez komunista Hrvatske iskazivao više poslovnog, trgovačkog duha u odnosu na Slovence ili Srbe možda. Dobro, tu ne treba procjenjivati Slovence. Slovenci su bili isto dobri, ali su bili više u bančnim poslovima. To bi vi Hrvati morali znati jer su vam opljačkali novce. Novac se očito skupljao u inozemstvu, u socijalizmu, dio se vratio kroz privatizaciju. Koja su bila ta središta iz kojeg je novac išao natrag? Recimo, ako se opet vratimo INI, imate Luksemburg, imate Guernsey, Channel Islands, imate British Virgin Islands, imate Panama, imate Kipar, to se najviše koristilo, ali daleko najviše ostali što su koristili bio je Luksemburg. Znači Hrvati, odnosno Komunistička partija Hrvatske je bila preteča luksemburške porezne oaze. Da. Ja mislim da Luksemburg ne bi toliko prosperirao ako ne bi bilo komunizma na tlu bivše Jugoslavije. Slušao se radio o Luksemburgu i socijalizmu. Da, i to je neke vrste parodija.
oni nama radijsku stanicu, a mi njima sve novce koje imamo. Je li na rubu paranoje tvrditi da bi snažan utjecaj hrvatske tvrtke na Sloveniju, odnosno kupovina nekoliko vaših ogromnih poduzeća, bila i dan danas podržana nekim vezama? Pa recimo kad se otkupljavalo žito, bile su tu neke veze i sivine između starih operativaca SDB-a u Hrvatskoj i Sloveniji. Veza je recimo Janez Kocijančić koji je bio utjecajan čovjek u smislu ekonomije službe. Druga stvar je i tamo se unutra je kao vlasnik sredila jedna u žitu, jedna luksemburška firma koja vuče korijene iz ovog vremena o kojem pričamo. Je li na temelju otvaranja arhiva išta pokrenuti u Sloveniju s obzirom na prve milijune koje su stekli neki? Ne. To je u Sloveniji jednostavno nikog ne interesuje, niko se u tome ne pita, jer jasno je da postoji sprega između više manje svih političara koji su aktivni od 90-ih pa do danas. I znači jedna je to šutnja. Recimo, ja nikad nisam dao intervju za TV Sloveniju. Eto, Rado Pezdir kaže kako za sada nije posebno zanimljiv slovenskoj televiziji, a mi u javnoj ponudi smo mu otvorili sva vrata.